Slavures tamaşavanın heja, jinge hamaya iro, geduga, nergane. Ev der dikeve nav sinore navçeya plura dersimi. Heman demeda dikeve bakure plure u dinavbera navçeya kemaxa erzingane u plure daye. Ve derece ki taybetş bo dersimiyan u jbo kesin havurdore. Em hatin ve dere em bername ki taybetş bo veçekin le bername me ev bidu beşanbe. Beş ayakem tespitke. Di literatûra zimanê Kurdî de ji bo em bêjin ev latên bi vî rengî ku ji çiya biqijin bikevin jê ra dibêjin weke hîntê ye. Yani dişibînin hîntê ev kevrên bi vî rengî muhtemelen ev jî bi erdhêjekî ra yan jî di demên berê de zelzele ango em bêjin gîtên dijwar çêbûne ev ji çiya qijî ye ew jî hatiye li vir li rûxalê çem sekîniye ye li vir jî rêyekî catiye çêkir. Tabii ev rê ji bo rêya wesayîtê ne guncane lê piçek bejî em bijin traktor motor dikare hetanî van derane ciyên ha ez lê me bi qasî kilometreyekî bê şûn da lazim e bi meşê me bixwe bigîne çir ango em bêjin ciyê ku ew ê lê ye. Ev jî ava ku em bêjin ji çirê nergane yani bi zaraveya Kırmançki ji bo nerdewanê yan ji bo selimê ku Tirkî merdîven dibêjin nergan tê gotin ji xwe ev gelî ev gêdûga vê derê bi ev nerganê tê nasîn çimkî aktivîstên ku ji derê Dêrsimê têne vê derê meriv dikare bêje di nava ciyên serlêdanê yên ku bi meşê pêkanin ya herî em bêjin rêya wî em bêjin guncan e ji bo meşê em kar bêjin ku yanî ev gêdûga nerganê ye Dêrsimî ji bo em bêjin ew çirê nerganê jorê wî ra dibêjin serê nergan ji jê ra dibêjin binê nergan lê ew çiravekî ye yani ew ava ku ji wir jê tê Dêrsimî jê ra dibêje çir yani em jî weke ekîbî bi navê ev gêdûga nava koyê Munziro ku ber bi bakurî ve dirêj dibe bi aliyê kemaxa Erzinganê ve û bi vî alî jî alî Plûra Dêrsimê her wiha ber bi xozatê ve
درێژ دبه گێدوگێکە بە هەیبەتە هەرچەندی ئەم بێژە چیایە vê derê bi dar û ber nebijî ev ava ku ji çirê nerganê diherike divir da derbas dibe ev jî daxilî çemê munzirê dibe. من قاسك بره بسا او زنارين کو جور و هاتنه خواره کر لور تماشاوان نجا مسمسوک مزن هيا اگر قدراجا مجي کی نزیک وره ام کی بسا ویا بکن چمکی دناف خوازای دا جورين مسمسوکان گلکن ev مسمسوک یا کو هری زیده شیرته دا یا ev مسمسوکا زره yani ev jî rêbaza xwarina wê dimisîne merivûsan. Tabii wekî min got di nav xwezayê da gelek mismisok hene lê ya ku herî zêde şîrtê de ye ev e û yek jî mismisokeke picûk heye ew jî se wek zirnê ye şîrê wê jî bi teme. Tabii gava meriv em bêjin riwekê nav xwezayê yan jî خواردن ناو خوازای ناس بکه مرا به حسانی دکاره او جه تام بکه دیسان هرما نرگانه اوه هنن نو استرین استریبلو قنه کربش هنه جخوا ولات ما چی قاسم بیشن بگلو گلدان که خوا برنگین خوا ام بیش باله بکشینه سر خوا جیره دناوی دا چما دناو زندیان دا ارینی نینی یان دناو انسان دا انسان باش خراب هنه دناو خوازای دا جی heman denge heye. Lewra jî mesela em bêjin giha û gihanekên ku bestirîne gelekin ew jî dengeya nava xwezayê ye. Tabii li Qeraxê çem gelek darê biyan jî hene. Yani ev darên biyan zêde mezin nebûne. Ki wisa em kar bêjî bi qasî xerzikan mane ji xwe li vê herêmê em bêjî zêde dar û ber tinin tenê li Qeraxê avê dehl û dir hene. وکی دل آلیه چیا جور مثلا لور چیا خویات که چیا کی زناریه شخو اف تایبتمندیه کی پلوری هیه نافچه پلوری دنابرا ام بج دو چیان دایه کو هر دو چیا جی وکی چیا منظورو تنه پناسه کرن لی آلی خوزات ام بجن به چیا کی به دار و بر به هیبت دارستانیه یعنی مرد دکاره بجه دناف دارستانه دا yani merem nikare lû tevgereke bi hêsanî bike. Lê dema ecel hember alî bakurî mer dinêre rêzeçiyayên ku hetanî çiyayên mircan û dirêj dibe bi tevahî rûte ye, bi tevahî em bêjin teht û lat e zinar e yani qismek jî volkanîk e jî. Dengê avê ez bawer dikim belkî ji dengê min zêdetir niha wî dibihîzin. Wisa meriv carna dixwaze sekan be ji xwe wisan li dengê xwezayê guhdar be. Dengê bayê, dengê em bêje baranê, dengê avê. Yani ev deng bi rastî jî dengê huzûrê ye. Dema mijara me dibe av û ango em bêjin destdirêjiya li pêşiya avan benda filan têne çêkirin ew bangewaziya ku em dikin hûn bawer bikin bîle sebe nine
Çünkü bu bilin mesela ev denge kunha em dibihizin peşil ve ave be girtin evimdeki insana ki ku be kuştun dengi be birim yani jiwi tişli em beje grantır belki tişteki ku hissiyat ser merv çeket tine brasti weki kuştine ye jber beji gotine ki hede bejin dema av keve ciye tang deng derdixe le em beje dema keve ciye ki asayi ku em resani ji beherike ew jî wekî nefesekî bigire yani xweza birastî gelek tiştan bi meriv dide fêr kirin yani tenê xweza tenê hatin û dîtin nîne lê divê meriv hinkî xwezayê binase jî meşa xwezayê be em bêjin rabûn roniştina têkilî be xwarin be di nav xwezayê da çema em bêjin av heye meriv dikare avê vexwe ava sekan ji bo xwarinê jî ne baş e lê ava herikbar timi başe yani zirarê nade insan ava herikbar paqij e ji ber wê jî ava vê derê jî gelek paqij e yani van avên bi vî rengî li Dêrsimê gelek hene tabî lê hin ciyên taybet hene tabî ew jî ji ber ku wekî em bêje ciyê serlêdanê ne ciyê hêjayî behsê ne em jî bi taybet têne wan deran em behsa wan deran dikin. Binerin evana evine jwana em qijikê reş dibêjin ez bawer dikim bi Tirkî jwana dibêjin kuzgun vana li vê derê gelek pirin piştê ku mijara me bû qijik em hinkî di behsa firindeyên li herêmê jî dikin bi taybet van ciyên bi vî rengî ciyên ku zinar bin çiyayên zinarî li ciyên wê derê mesela em wan derane wekî jîngeha teyran pênase dikin her wiha jîngeha kewan jî em pênase dikin a çîran lê yekser em kare bêje jîngeha teyran e çimkî teyr çawa xwe em bêjin hêza herî mezin li ezman dibîne ji ber wî jî ciyê herî bilind ji xwe re weke jîngeh dibîne û dişe li wir bicî dibe hêlîn çêtke lê taybetmendiyekî teyrî jî heye bi taybet teyrê zinaran yani yê ku li ser zinaran hêlîn çêtke ew jî tabî bû dizanin yani di çanda me Kurdan da di mîtolojiya Kurdan da jî em bêjin sembola teyrî gelek caran hatiye bikaranî wekî teyrê baz ji bo Kurdan em bêjin ajalekî teyrekî firindeyekî pîroz jî tê hesibandin ew teyrên ku di zinaran da yani teyrên baz ku di zinaran da bêjin hêlîn çê dikin ji ber ku ji xwe zêdetir kesê nabîne dema em bêjin du hêk dike piştî du hêkan dibe çêle yek çêleyekî ji hêlînê davêje ji ber ku teyr naxwaze ji bilî xwe hêzekî li berdora xwe bidîne ji bo vê jî taybetmendiyekî teyrê baz jî heye ev herêma ku em niha lêne em weke li gor tercibeyên xwe û li gor dîtinên xwe jî em wekî jîngeha teyrê baz ku di dîrokê de bûye sembola Kurdan pênase dikin. Migavadin besa catriye kir catri eve tamaşavanên hêja niha ketiya asta gulê dema ji xwe meriv dide ber poza xwe jî bên jê tê bi Tirkî jê re kekîk dibêjin li vê herêmê jî ew gelek e
تماشاوان نجا دما مجار دبه درسم براستی ربس تی عقل معرف وکی گل دخوین تی عقل معرف بانا جی ربسن نها قرط بونه ایدی طبی پلا ربسه بفکرن یعنی پلا کی وسان حتی مثلا اف بهتر بخاری سینیه کی مزنه اجا اف ربس گلک باشه ج نخوشیان را نخوشین هندرین را طبی مرا اف پلا ویجید که و ام بجن وسا توف دکه و پشت راجی مرا شخواه وکی ام بجن تنجار گورزه به یعنی ام بجن کر بشه به مرا وسا اول توت که قاشلوی شواب قاشلوی دام مرا تو که با جناب خوازه جی او چکیش چی کو تش خوازه بگیری بدی خوازه zarar nada خوازه قرجی چه ناکه یعنی از اینجی بجم یعنی ربس وکی مگود هم جبو تانسیون جی دنگا تانسیون جی دجی دا دگره باری قرط بیاد یا پیش همه مطلقا جی راست تزه جی ورن بفکر قرط بیاد نه هم دران مرن نابره لوی داری هم بجوی قراجی به توایی وان لور همی ربس دراتنه طبعی گاو سر تخم دگره توف دگره او بهتر مر کار بجن تو بکه بخو من بفکر لوی رو خالی هم بگشتی ربسن جخال درسمه دما مرد چارشیل سوکه دگره هم لسر هر دزگه مرو راست ربسه کرنگه و هر وها سوریازه که گلیک جراد بیشن لهرما درسم الهن هرما جی گل بهار جراد بیشن او جی جورایی که سیره آنگو سیری میه خزاییه لدرسم او جیته هر وها همان سوریاز علی سرته بوتان حتانی هرما زاگروسان جولمرگه جی در تش و جغرافیا اردنیگاری درسمی و آمان درانه جی اینکی دشبه هودو لو راجی لوی داره هم وکی مگود سوریاس هم سیر هم بیشن وکی ربس وان جورین بوی رنگی خوازایی در تن لوی داره ممکنه مرو راست بی وکی و دزانن ام کار بیشن دنیا جبجاهی بهتر آوه او بحرین کود دنیا دا جهان همو توایی هنه از کارم بیشم دیندار چیانن دیندار وان روباروکن بوی رنگینه لکردستان لچیان کردستان روباروکن بچوک ین وکی اف روباروکن جیای منظور آنگو ج منظورو کوی منظورو درته ده هر کسر چمه منظوری پشتره دچه اونو خارچی کو گلیه روج اروها پری فراد ام بیشن آراز چه آون کو ام بیشن دگره همو ده هر کن دچه سر حتانی باسرای ev rubarok jî yek jiwan rubarokane Kurd berxwedêrin, Kurd çiyayîne, Kurd zozanînin ji ber wê jî bingeha Kurdan weke bingeha rubarokan e rubarokek bijûk çaman de herkes ser çeman dibe behrekî mezin Kurd jî bûyî rengîn e dilê Kurdan jî wekî rubarokan e wekî çiyayên biheybet e çiyayên asî dijwar e ji bo wê jî ام جی به کردبونا خو به اردنیگاریا خو ام بجن به زلالبونا آوین خو ام بجن به هیبتیا چیاین خو به هیبتیا دارو برین خو به دل خو به عشق خو به اوینا خو ام سربلندن
دما ام تین ناو خوازای خواب تایبت لکردستان ام دیگرن گلک ام خوش شاناز هست که تابی بس شانازی دما ام بکن محقق هوالو هوگرین مره هوال می کل در ولات دجین بلکی خمگینیه کی خمساریه کی سر وان چید ولی ام وکی اکیبا جینگه هی لسر ناوی وان جیوان گرو گشتن خود که وان برنامه چید کن جبر کو او حسرت ولات عادل وان جی درکه و درباس به قنه به پیشاناز ببن نه لبر روبارو که درویتیا مدا تابی ام راست گلک تشتان تن دناوا و رویتیا در حوجت که ام هنکی راوست بین خوشی بدن نهاجی لبر من خواست از قاسک رونم بلکی تشتی کو جدلی من تشتی کو به حسرت و به حسرت اجوار ببیجم و مگوت یعنی اف روبارو کن پجوگ دست پیکا ام بیجن چمن هری آسینه هری دجوارن جبو ویجی بنگه ها تشت ران تشت بریا هر تشتی جی همو تشت گرینگتره چما گوتنه که دبیجن بریا مرنتات بریا بای بات بریا هر تشتی بریا مروواهی جی آخا کو مرف جی هاتی دنیای تی گوتنه کی وسا هیه د آلی آوه دا جی بریا چمو بحر و گلیان روباروک تی جنگه دومه گاوا تچوی من دست نهجان جبوته تزانه بی او کشکس داویه تم تتینه بیرامن او من دست خالبر ایتیشامت بر بخواده و بلند کر من صد تهولو تمنی جی ازدان خوکر دریایا دادا درونیا من مشقی جبر او روندکن چاوته رشو بلک شوقا روی تدا سر رو چاوه من دوی بربانگا سبه دا زیزه دل من جبر افکارا او دلو رحته دوره کزیزه را بر دل من توره دوره نازنینا بر دل من توره وره و دیسا هره